Hello friends, Buonga Adam nam. Tu na ken say nom hi le tu lai thu kiti yang na Aadhar card le voter ID su mat deng kiti le link ball ding ti thu hi hin iti link ball dham tu na topic chu iti link ball dham na te ken say de ina na to wa on link na ball the he ti ken say nom hin iti ball dham ti he tu na say de hin screen na kain sa phe pe de hin ji chun kahin say ma sangin dung sit and subscribe lo ni le nin subscribe and like share na nin ball pe ki khong tu e ho ko se lo mi e q sen het lo mi dang nong ga het thei be na ding na boi lo wa ina nom ta Aadhar card le voter ID chu link ki ball thei de okay to an che pai tau tin iti link ball tham ep nga yam ti le ama sa pe na screen na kain pi hin ke hin ka download tai na je cho apps ka download na mi li mi nga ang ka ball tai je chun nang phat chum na e ho dinga phat chum na hi je chun video kain sema kain upload hin ama sa pe na hi voter helpline ahin amin cho inei lo leo play store na android phone a he play store min play store ai lut diu Play Store ai lut diu Play Store a chu ep hol diu ham iti le voter helpline na helpline voter helpline hol diu ha voter helpline hi hol diu I hol jo ting leo hung screen a hin pin na che screen a hung pin voter helpline election commission of india kitin ken ka download sa hi ji chun direct open thein download line hi ji chun na download din na download chai ten le na open din na open ten le ep na bol ham ti le thil tam ta accept ti ho min ten cho na bol ding na bol chai ten le na open ten voter helpline tia hum de ma sa pe na page na he hin chai su ke tin le hoya hi bol tham na ti he cha hi search umin ama sa pe na point group lang umin search umin voter registration umin result umin candidate information umin election umin complaint evm kiti umin na chai hoipa a hi chi a bol dham ti e hin ama sa pe na chi du chu voter registration ti imi adu he voter registration ti na imi adu network he hoi ji pon imi chai ten le itam page tha khan hung jong thian page tha a chu ip ti am ti le voter service language setting new voter registration form 6 tin deletion form 70 kinin correction of entire form 8 etikinin te anu ya chu hi le electoral authentication from 6b kitana from 6b hoi pa hi chi du ham thil anoi pe na from number 6b hi na chi click diu he cha hi correction nom bol thei na ai wa chu e ho chun connect diu ji a chu from 6b I lut diu he anoi pen hen chi lut diu ilut chai ten le voter helpline tia umintin name my name is voter mitra kiten ni lang thil ji na men he wa cha he ji lo da na helpline bo hi chun ji lo ding let's start kiti hi la imi ade let's start imi ten le next page sung kyong ke de na next page na chu athu chu hung ki ball pan de bo he itam ji ding hong ki ji ding he cha he let's start imi chai ten le ep hung do am tel please enter your mobile number ठीक है chai mobile number na mi ading I Aadhar card na link chu hilowa na dei pen naman pen
koi number hiong le nang number tu anaman pet number hiong la nami ading chu nami ateng le bo chun chi chu link hi poina che OTP ga che na ding bo hin number hoi chu hoi number hiong la nami athe he nami chai teng le send OTP na sending OTP na nga de na sending na phone chu OTP hung ding OTP chu na thun de hin je chon chom har ga nga hat nutin OTP chu che di hin na phone OTP chu kom ja na share lo ding ten hin ka hin la do ding na message na vet din na vet chai ten le number chun hin la cha OTP a hin na type ne na type chai ten le verification na me ding verification na me chai ten le thil hung do kinin next page na chun do you already have voter ID number ti na cha chu yes no hin yes I have voter ID number no I don't have voter ID number ti cha voter ID number na ne je chung voter ID number na me ding next dot hin chu dot na chu na me chai ten le next na chi de tel cha ip ti kin next page na chu hi le please enter your voter ID number ti na voter ID number chu hoi chun la dham ti le anoi langa number ji na akimang pen pa ho tu atam jo KTA mintin GYA ip pham mintin cho hu na type de number to kya he GHY ip ten 2 number tam ta group sigi lang ma che type de na chi type sai ten le chun na type sai ten ano ya chun state hin state na chu ip state na Bihar ni hi Chandigarh ni hi Hailakandi ni Assam ni da Assam na type de Assam na chai ten federal details ti na mi chai ten le na hin back ki de ten correction na typing correction chun na mi ading right hin na mi chai ten process de process na mi ki de na mi chai ten na voter ID na details so chung ki ji de na ahung ki ji chai ten le chun na vet ding adi nam di ham polling station hoilai ham ti ho de na mi chai ten le process na mi chai ten next de next nga chun pi ham ti le I am Buonga Zote enroll in election roll of the pu ti ha ima jo si na voter ID number EPIC number ti ho de hin cha chu im cha na khoi lo de hin anu ya chun chi ki le chun Aadhar details ki ti Aadhar details EP ham ti le na Aadhar card na number 444 jan ham 12 ham digit hu cha Aadhar details a hin na mi ade okay ga me utin nanga hat na min na chi kahin se nom na chu ne ina nom ta na bol the na sumwang pai lowa mundanga chi a ti a bol lowa nom ta online na ina nom ta to wa na bol the a hi thele mi aw na bol pi the na okay mi aw na bol pi the ya itele cha ko na chu mi hil chon ki the na hi je chun ta chu bol ding mi yong sei pe ding AQ se elwa mi diong gel de ten na type jo ten le na other number na type ding na type chai ten le anuya or I am not able to finish my Aadhar number che nami le deu tik yong na pi lo deu chu nami lo deu anuya na hung ki ding date ten ti a number mobile number application ti hi min cha he na number na pi ma number OTP che na chu nami ki te OTP khat hung ki de na cha hung do jo ten le chun na number na mi ding ga mi ing ka te nang a han wa na mi chai ten la noya hin email ID ki tin email ID ne yong la chun na type lo de na cha hin type le hel de email ID na type lo de anoya place of application ti cha hi pi na koi dham ti la tu a na chu na po example la thingla nga na tai mongjang hela mongjang ai lo le
dipu hela dipu ai la bukazan hela bukazan ai la manja hela manjana te ana type de to manja ga type te manjana type jo chai teng le dan na me de na dan na me chai teng le chun hung de pes khat hung ke hong in dan cha chun na min tin iten le issue name min tin assembly ppm constitution min tin mobile number min tin te Aadhar number de cho chu them khat ten scroll ga tol to le chun okay kan wa san ten ga tol to le chun confirm chun na mi eding confirm chun na mi chai ten le chun successful na thank you your application has been submitted successful on that che chi hi na back li hel deu okay na mi wa lo deu chi masanga na mi masanga chu chi screenshot na bol deu na screenshot na bol deu dam ti la chi screenshot hi joten la pan na tama tam he chi pdf chila noya your reference id is OURLTI number ke pe he chi dukana na chi status na vet ding chi na type dina number he na type right ten le pdf file hong do de pdf file chu na download right ten le ina na hin ke choi ding chi chu hin chi chen bo che hin saw lo boilo de na bol thei ting la na gan de na je chun nango ana try in lang ve in lang video na te ya le do like subscribe tabang video hi tam ta kain choi di hin kain thun de na kain upload de je chun ki thopi na zala na subscribe kyong ka ngai chen atha hi ji jin like dan hin share pi ki diwi no kang thu me ka ki pa